So in ilm amuna in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pag-ingat pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iwan pag-ingat pa agama nato agama Islam. Labay ha dalil ha Quran iwan sin sunnah. Inyari ubos na to na nasuy-suy sin lima bayaon. Walillahil hamd. Biyaon insyaallah ta'ala. Ini karuwa mas'ala amuin pangajiun na to al-mas'alatu thaniya hiya al-amalu bihi. Puas sin kaingatan na to na in Allah subhanahu wa ta'ala, in siyara in mapatut sumbahun, siyara in mapatut pujihun, siyara in pag-ibadatan, siyara in lagguun, iwan sara niya ra in suway maagad, puas na tatumay amun kaingatan, iwan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, puas na to kaingatan ni Nabi, siya in kahinapusan Nabi, piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, marikatu magpasampay sin agama, amun agama Islam, salta kudwah suntuan sin kita niyo pahinang maraw. Puas na to kaingatan niya to, demikian kaingatan nato in agama Islam, amuin agama, amuin pag-agamahan na to, salta agama suway na to, amuin ini agama amuin nagridain Allah ta'ala pag-agamahan siya. Puas yan to kay puas sin mga amuin kay ingatan natin para kalayad to. Ini karo mas'ala amunain al-amalu bihi. Insuway na to na hinangun bang unin kay ingatan na to. Bangong panghati kihatihan na to aw na ilmu kaya pangadjian na to, ini karo insuway na to siya hanggaw taan, insuway siya agarun amuyad to in mas'ala hikarwa in paghinang bang uno atawa hanggaw taan bang uno in kihatihan, hanggaw taan bang uno in kihatihan. Sabab may ta in ilmu atawa kaning kakahinang amo ining bunga sin ilmu, in kakahinang amo na ining bunga sin ilmu. Bangin tao tagapanghati yang gautaan niya in panghati niya tumaptap in ilmu niya, tumaptap in panghati niya. Sabab yalong sin mga salaf rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bihi. Long sin mga salaf na kaon rin kato kiulungan sila sin Allah ta'ala in kaunan na mo nasta'inu ala hifdil hadith, amuin kumawa kami kusog hapag hapal sin hadis, doon hapag hinang kaniya, doon hapag hinang kaniya. Imaksud in mga nakaw na rin kato sa kahawa sila maghapal hadis atau umingat sin hadis, inhinangon nila tatbikon nila bang uning kay pangadjian nila, hanggaw taan nila bang uno in hadis atau akan ayat ke pengajian nila. Nasabab yan man amila bima alim o man amila bima alim hafidallahu alaihi ilmahu. Hisiu-siu in yang gautaan niya, in keingatan niya, in kepahaman niya, in kehatihan niya, parihalaun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu niya. At ini bangko mawaya parihalaun sin Allah ta'ala ni ilmu mo, in panghati mo,
suway mura hanggaw taan bangunoy kihatihan mo. Wa athabahu ilman akhar la ya'lamuhu. Bukan hat biad to, bang mo hanggaw taan ipanghati mo, hinang mo in kaya pangadjian mo, hanug haraan ko sinallahu ta'ala ilmu, dugaing amo hindi mo kaingatan. Amo na ilmu dugaing di mo amon di mo siya kaingatan. Hanug haraan ko sinallahu ta'ala ilmu bihadto. Demikian in paghanggaw ta sin ilmu, in paghinang sin kaingatan mo, sin panghati mo, hinangon bang uling kaingatan mo ding hama ilmu, inyari ding hama sabab ikadukang sabab ikataud sin pag-iman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, walladhina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Allah ta'ala imian, walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Long Syawkani rahimahullah, zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Hati niya in mga sila nagmabuka, in mga sila amin kahidayatan, amin hinang nila bang uno in kaingatan nila, yang gautaan nila na ilmu, kaya pangadjian nila, zadahum hudan. Hati niya longsin mufassir Asy-Syawkani, hati niya dukangan ganapan sinallahu ta'ala iman niya, iwan ilmu niya, iwan panghati niya tungod sin agama ang ating karayawan niya. Hati niya bang kumawaya pataurun sinallahu ta'ala na ilmu mo, bang kumawaya pataurun sinallahu ta'ala bang in karayawan doon kay mo, nasuway kau, suway mo hanggaw taan bang uning kaingatan mo. Kaya na, ato kan sinadlaw yan to, kaya suy-suy tayo tungod sin Allah, tungod sin pag-ingat pa Allah, pag-ingat pa Nabi Muhammad SAW, at tungod sin agam Islam, kaya ingatan mo na yung parakala yan to. Allah Ta'ala siya rin mapatut, sumbahon, Rasulullah SAW, siya yung kinapusan Nabi, inagam Islam, amuin agam sa rayo-rayo, suy mo na to hanggaw taan. Bango kay ingatan ng Allah Ta'ala, siya rin mapatut, sumbahon, ay ko sumumba parukaing. Bango kay ingatan ng Nabi SAW, siya rin kayo na po sa Nabi, ayaw na kumahagad ha mga tao, amoy nagdara awan Nabi. Nasabab yan, amoy tuin pagbugbog mo, amoy tuin pag-amal mo, ay nang mo. Nasabab yan, wasa'idu man haqqaqa al-ilm wal amal. In tao amuin yaun kaniya in karayawan, in tao amuin sarayaw-rayaw bang niya na tahqiq, bang niya na paragbus in ilmu na hinang niya bang uno in kawaan sin panghati niya. Nasabab yan, long sinamukling ang mga imam sin Asy-Syafi'iyya, Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullah, al-hikmatu al-ilmu al-mustamilu ala al-ma'rifati billah. Al-ilm, al-hikmatu al-ilm al-mustamil ala al-ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala, مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز ذلك. Nang Imam Nawawi in hikmat pagyanon amoy ilmu amoy niya doon
ilmu amun sakop niya in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ti pagyaw hikmat amun ilmu langkum niya sakop niya in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan dengan mga hikmat in hinangon mo uning kihatihan mo tahqiqul haq lil amal bihi in hinangon mo bang uning kihatihan mo wal kuf an diddihi salta in aniwan mo ingkatan hilang bukon marayaw. Taib wal hakim man haja zalika in ta'u hakim bang niya na hinang in mga parakala ayad to bang siya nangadji sin ilmu amuin ilmu amuin yaun sakop niya in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib nasabab yan apabila in tao hinang niya atau akan biyog-bukan niya in panghati niya amo sa biyog-bukan in panghati niya amuin piyari halaan niya in mga piyardo kanya sinallahu ta'ala biyaring si mga kasunat-sunatan in pag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala nagzikir siya pa to Rabbul Alamin yalli anningkatan amuin majalis al-lagh wal ghafla amuin yalli anningkatan amuin makalikap kaniya amuin paglingkod-lingkod yaon doon in pagputing yaon doon in hinang mangi yaon doon in paglimot yaon guling paggiba yaon katan in yaon in likap paglingkod-lingkod yaon yalli aning parakala yadto. At inayalian nin pipahalin nin dila niya hakata ni kamudarat kaniya ninyad to bang niyad to nahinang faqad tasabbaba lil amal bi ilmihi nahinang niyad to mahinang niyad to sabab kahanggaw taan niya bangunin panghati niya bangkaw limayo atau bangko nagzikir yari ala mo inferno kay mo sinallahu ta'ala liyayuan mo ingkatan amuin ikamudarat sindila mo ding naman na bisara puting bisara kangian no bisara amuin wayroon na siyara sinallahu ta'ala amuat may ng sabab sin kahanggaw taan mo bangunin kaya hatian mo ding hamain mo sinallahu ta'ala nasabab yan lamang isyusyuin tao isyusyuin ta kapang hati in wayroon ni hanggaw taan in kaingatan niya wayroon niya kaya na naman in limu sina ilmu iman limu sin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sisyusyuin ta kapang hati in wayroon ni hanggaw taan in ilmu nahasil niya wayroon siya nakananam atau di siya makananam sin limu sin ilmu iwan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in ilmu takas aun siya birap sukal birap pagkaon aun siya limu aun desab siya aslo nilimu sina ilmu bang musia kiyang gautaan nasabab yan longsin Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah longsin Fudail bin Iyad rahimahullah la yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Longsin Fudail bin Iyad
la yazalul alimu jahilan, masih-masih in masih-masih intau tagapanghati kalau kajahilan niya sehingga huminang sehingga hanggautaan niya bangunin ke hatian niya. Fa idza amila bihi kana aliman, bang niya yang gautaan na in keingatan niya dengan mga ilmu sinallahu ta'ala dito ang pasyamay ng alim. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, masih-masih alam kajahilan inta kapanghati bang wayruun niya yang gautaan in kakahinang in ilmu ke pengajian niya. Fa idza amila bihi kana aliman, bang niya ke hanggautaan na in panghati ke ingatan niya dito ang pasyamay ng tawalim. Kita ba? Artinya in alim bukan bimana tau maingat tanga panghati, maingat magbasa Quran, maingat basa surah, maingat mag-Arab, maingat magbisara, maingat magkhutbah, maingat magbiyari. Bukan biat impagyan na alim. Impagyan na alim amuin yang gautaan ning kakahinang in ilmu ke panghatian niya. Misan palong takulang in ilmu niya. In alim di magbisa pagyanon nakagraduate ng wala. Na ilang masteral, na ilang doktora, na ilang missionary, na ilang kakinisan, na ilang biyan-tubiyan. Bukong biyan yung pagtao na alim. In alim, bang niya kihanggaw taan, in kiingatan niya dengan mga ilmu, sinallahu subhanahu wa ta'ala, amu at yung pagtao na alim. Misan pa kulang ang ilmu niya. Misan pa lang mo yan nag-graduate grade 2 ra, grade 1 da, sa bangyang gautaan niya, in panghati niya, in kiingatan niya, matagla siya alim. Matagla siya alim. Nasabab yan, isiyusin takapanghati. Wayroon niya yang gautaan in panghati niya hasrutun alaihi yawm al-qiyamah. Sa lagu-lagu kangian kanya adlaw qiyamah. Sabab nita long si Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu aw la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima afa'alahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Meita siya butakai na meita kajul meita in tao takapanghati bang wayroon niya yang gautaan in panghati niya at niya kajul janan kanya adlaw qiyamah. Meita to sabab aun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long si Nabi salawatu rabbi wa salamu alaihi la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma afnah. Artinya di hari pa makatikang in siki sin abuki punadlo kiamat asuun siya sin parakala sumulo, asuun siya sin pangumulan niya bang yuno niya yuno mo yung pangumulan mo biusan ko sinallahu ta'ala kanuman tahun kapatan tahun kaiman tahun kapituan tahun kasyaman tahun hanggang 2 tahun yuno mo siya yusal mo siya pagmuno, yusal mo pagmaksiyat, yusal mo karayawan, yusal mo
Yun yung ilmu amoy, yun yung pangumulan Diyos kay mo sinallahu ta'ala. Demikian wa an ilmi fima fa'al. Usniya asuhun sinallahu ta'ala sin pangumulan niya, mangyuno niya, asuhun siya sin ilmu niya. Yun mo yung ilmu mo, biyusan ko sinallahu ta'ala ilmu. Nangadji kau 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nakaingat ko sinail mo sinto Rabbul Alamin. Yun mo. Yun mo yung panghati. Amo yung views kay mo sinallahu ta'ala. Uno, ihinang mura siya. Yang gautaan mo siya, tawag yadiin. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Sa tasun sa pangaltaan niya. Bang yun yung pangaltaan niya. How no kiyawa iban piyakay niya napaka. Malagbo ini parakala, labi luwan ng pangalta. Dorwa yung pangasukan niya. How no niya kiyawa iban how no niya napaka. Nah, demikian nga mga pangasubo wa an jismihi fi ma ablah. Inawin barantay ni yun ta siya. Unin piagusalan ta sin limata. Yung unin pag-usalan ta sin sikita, unin pag-usalan ta sin uta, sin matata, sin taingata, sin kata naman yung rikato. Ipakasura kayo. Suma latus aluna yawma inanin naing. Asuun na kita adlaw yan to, adlaw kiyama, sin amuin, sin mga ni'mat, dihil kato sin Allah Ta'ala. Sawab niya ni mga kani'mat-ni'matan sin to Rabbul Alamin, suway na turay ngatun. Suway na natura parihalaon, suway na natura hanggaw taan yung mga ilmu biyos ka ito sinto Rabbul Alamin. Nasa mabiyan, He sees you na tao. Manong siya, ipon sinallahu ta'ala. Aw na ilmu niya, sa wayron niya hanggaw taan, in ilmu niya, syarrum minal jahil. Syarrum minal jahil. Artinya mangi pasiatuan nga tao jahil. Inta panghati wayroon ni hanggaw taan ilmu niya syarrum minal jahil. Mangi pasya nga tao jahil. Mamukitaon kajahilan in kaawam, amuin puntukan sin, amuin sin bid'ah, sin syirik, iman kufur. Amuin unan niya. Sangi-ngi in kajahilan. Hangkan in tao, di mawaya tahun jahil, sawab may ta. Sawab sin, amuatin biya. Kangian niya, wayrong mawaya tahun jahil. Ang kanin tao bihaon, kakita mo biya ng social media, misan wayrong panghati, apag-akama, magpasampay ra. Sa mayta, mabuka siya tahun jahil. Magpasampay ra, sa mayta, mabuka siya tahun jahil. Na, in tao, panghati, wayroon niya hinang mangunuin, kihatian niya, mangi siya rin hajahil. Na, sobra siya rin hajahil. May sabab in mga tao bihari amoy nagdarawa taga ilmu sa wayroon ni hanggautan ilmu niya lamud siya rin ha mga tu itilak mo sinallahu ta'ala panagnaan adlaw kiyamat. Alam sinar ka jahannam. Tu panagnaan itilak mo sinallahu ta'adlaw kiyamat lamud didto in tao tanga panghati wayroon niya yusal in panghati niya aw mawasa siya taon alim tawa hafid atawa amin mawaya siya lakaman bihad kan nasallallahu salam wal afiyah hanggang long Ibn Raslan rahimahullah wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan
mu'azzabun min qabli ubadil wathan wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Artinya alim tagapanghati wayruun ni hanggaw ta panghati niya mu'azzabun siksaun siya hari pamasiksa intao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo sabab mayta lamun siya panagnan hitilak mo sinallahu ta'ala palaw kalam na kajahannam amoy mga manusia panghati wayroon nila hinangin kaya ingatan nila na hangkan suway kita niyo tuod magpatiliwo na peri para kaala na sabab yan isiyu innaka ingat sinabok mas'ala isiyu innaka ingat sinabok mas'ala diha mas'ala keingatan niya inyong fardu keingatan niya inyong haram keingatan niya wajib suway niya tud hanggaw taat misan siya ding hama bukun ding mga ulama misan siya bukun alim bang aun keingatan niya ding mga fardu sinallahu ta'ala atau wajib sinallahu subhanahu wa ta'ala atau diakan sinallahu ta'ala atau yaram sinallahu ta'ala suway niya ra hilangon bangunin ni wajib layuan bangunin ni yaram situ Rabbul Alamin sabab baita bis tahun dah sinallahu ta'ala si para kaala ayat tu hangkan in Quran hujjatun laka wa alaik Al-Quran hujjatun laka aw alaik in Quran sumasana insiya mahinang mo siya gapi adlo kiamat siya in mahinang mo attorney long ni nyari long niya dan long nagbasa ka ako nyari long niya hihinang niya atau ya ihanggaw taan niya bang uno ingkingatan niya ka ako atau hujjatun alik may lang mo siya kuntara sumaksi kayo ng Quran na katiko mo yan na yung tao amoy wayro ni hanggaw taan bang uno ingkingatan niya sumaksi ka ng Quran sinin Quran sumaksi ng Quran kanil pamangi long ta in Quran umiyang ganyan yan long nga di magbasa ka ako inyan long niya di mag wayro niya hinang wayro niya amuin wayro niya hinang mangurubang in di akan mo ka ako ya Allah yan hangkan in Muslim suwayra tuud misan palong ta kulang din panghati niya tuud sin pag-akama bangunin kihatian niya suway niya tuud yan tu hinangon suway niya tuud tatbikun suway niya tuud yan tu hanggaw taan sabab di pangasura kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala pangasura kanya sin Rabbul Alamin na sabab yan sabab yan tumtungon na to in ilmu wayruun amoin in isusin amoin himinang hawayruun panghati niya himinang siya sing kakahinang hawayruun panghati niya sing kakahinang yaun faqad syabahan nasara simimu nasiban si mga Nasrani sabab may tain Nasrani himinang sila sing kakahinang yaon hawayroon nila kayatihan hangkan long sinallahu ta'ala kanina dalam Quran dalun nalalong mga Nasrani iyan sila sinallahu ta'ala sa Quran dalun mga tao nalalong sabab may in sila himinang
sing kakahinang wayro nila kihatihan. Na mga tao himinang sinwayro nila kihatihan simu sila si Nasrani. Kurus yan. Nalamod na rito mga tao amuin nagdaraawa himihinang sinsunnat sa kalitibukon sunnat. Bang asuong mo yung dalil, bang mayta sila himinang sibiyato, sawag mayta, hinang singamaasan na mo. Hinang lang na si mga nakaw na rin kamo. Hati niya, himinang sila, singkakahinang iyon, wayroon pang hati nila. Bangin yung kebaita Quran atau kebaita si Nabi Muhammad SAW dengan mga kahadis-hadisan niya. Na inbihad tu hantang tao, inbihad tu hantang in sila lamod sila dengan mga papanawsin mga Nasrani. Kabalikan ni Nasrani, in sila himinang singkakahinang wawayro nila kaingatan in hukuman niya. Hanggang suway kita amuin mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin topikan kita katan kakahinang ta in pahinangon kita sin kakahinang amuin kiyabay ta Quran iman kiyabay ta sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway kita huminang sin kakahinang amuin lamud da sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita amuin tumbasan sin Allah Ta'ala. Sabab muslim baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad. Isyusin himinang kakahinang hawayruun namu isyusin himinang kakahinang hawayruun namu nahinang fawarad. Sulakon na kayo na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang ko himinang sin kakahinang wayroon nahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagluog sadya kao sin parakala yan. Sabab may ta sulakon na sin Rabbul Alamin. Namalag ko parakala yan to. Ang kan Abu Waqtin Umar bin Khattab radhiyallahu an ang kita niya hambuok amuin abuk pari nag-ibadat long ta nag-ibadat nagtatangis nag-ibadat ulo nag-ibadat siya nagtatangis sa sing kabukan niya pato Rabbul Alamin. So yung problema yung pag-ibadat niya laong yung pag-ibadat niya laong naman yung pag-ibadat niya laong nakatoy ko mo yan ibarat laong nasa mabyan suway ratuud inabok rin kato huminang sing kakahinang amuin kiyabayta sin Allah Quran iman kiyabayta sin Nabi Muhammad SAW sunnah. Nabikyan hisyusin himinang atau hisyusin takapanghati wayroon niya malani panghati niya wayroon niya hanggaw tali panghati niya siwu sila iwan si mga Yahudi. Yung mga Yahudi kaingatan nila in kahukum-hukuman ang panghati nila ilmu ang panghati nila sa yung problema in sila wayroon nila yung gautan mangunin panghati nila hangkan biyayta sin Allah Ta'ala ang Quran sila magduba alihim kiarurugalan biyayta sila kiarurugalan sin Allah Ta'ala sa mabaon panghati nila sa wayroon nilang gautaan na yung mga tao imano siya ipon sin Allah Ta'ala ang panghati wayroon nila yang gautaan yung panghati nila biya sila sa pantun Yahudi simu sila ba sin Yahudi maghdub kita mo na yan syabahan al-Yahud in Yahudi ya'rifunahu law sin Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum
Keingatan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Quran, keingatan nila Quran, demikian kalamullah. Keingatan nila Rasul, Nabi. Muhammad SAW, keingatan nila Nabi, biya simpag ingat nila kaanakan nila. So, yung problema din nila ito kahakaroon. Keingatan nila Nabi, sa wabsin ta'assub nila, iwan sa wabsin amuin hikid nila, igil nila agama Islam, di sila uwero nila kiharag Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ingatan nila tinya to kasabunalan indira. Kaya ingatan nila kaya kaputan si Nabi sallallahu alaihi wasallam kasabunalan sa uwero nila to. Uwero nila to amin tiyali, uwero nila to amin yung bungan sa wabmeita sa wabsin hikid na pangatayan nila. Na yung mga tao tagapanghati uwero nila yang gautaan yung panghati nila insiwaan nila Yahudi sa wabmeita in Yahudi aw sila panghati sa wayroon nila yang gautaan in panghati nila. Na in maksud sin syariah in kamaksuran sin kita niyo kan kita nanuntut ilmu hasupaya hanggaw taan kay ingatan nato. Namang sa upama yang gautaan nato na kay ingatan nato didto sumud na in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sumud na in kabuka pa to Rabbul Alamin, iwan sumuok na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kahupo at si suy-suy tadlaw in arumi ni insyaallah bang biyad diin in paghanggaw ta kay ingatan ta hapang hati ta sabab aun ta panghati sa wayroon nila hanggaw taanin panghati nila. Hangkanin muallif rahimahullah hinang niya in liamud niya inikarwa liamud niya ding hamanga awin hakitab niya in paghanggaw ta sing kakahinang paghanggaw ta sin ilmu syabut niya ikarwa mas'ala hakitab niya ini at niya puas mo kay ingatan ilmu suwi maratun siya hanggaw taan. Naktabi hadal qadar salamura-mura insyaallah balik usbu' al-qadim naltaqi biidnillah wa naktabi hadal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.